Boro Haflong Dima Hasao along Assam Hill Small Industries Development Corporation Limited PEN Package Drinking Water Plant Tree Kangpupon Lakhijan Baptist Church along Nimarli Arni Kapaman Emmanuel Baptist Church along Thongkebra Troxiangdeng Baptist Convention Kepado Ponchiaphan Kachisik Chedangpon Kardom Nilikarbi Birta Thanbang Samidurmi Bepi Nonarjikta Birtang Tonpen Assam Hill Small Industries Development Corporation Limited Ahin Pen Boro Haflong Complex Dima Hasao along There ni Phaikrihini Arni Por Phaikrih Sira Achitima Porpen Package Drinking Water Aro Plant Tree Kangpupon Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited Ahin Pen There ni Phaikrih Hini Arni Por Phaikrih Sira Achitima Porpen Package Drinking Water Plant 3 in Pupon Lo Labangso Package Drinking Water Kangpupon Amaelong AHSIDC Managing Director Dhansing Lekte Pensi Kachitongdun Alohi Atumaphan Kepachini Apor Enpon Lo Alohi Sarpo Aman Pen DHACEM Industry in Church Swanthang Jem Rangkol Manpeng Aluhi Amanpen Commissioner and Secretary HAD Government of Assam Anwar Udin Chowdhury IAS Commissioner and Secretary PED Government of Assam Sonat Kalita ACS DC Dima Hasao Ranjit Hazarika ACS Penchenglok Assam Hill Small Industry Development Corporation Limited Boro Haflong Dima Hasao Longkedam Tang Penang an Aningkan Pen Pangcheng Ponlo Bon Sitame Angbang Malom Apor Mesen Pen Klempon Pamit Hektedat Lo Lasi Non Pining Aningkan Pen Putot Kanj Kipareng Tuji Aphan Kengkam Chejor Ponsi Pini Arni An Industries Ingpu Ponlo 2012 Aningkan Jakhong Nipai Kep Arni Abarim HAD Minister Khorsing Ingtia Hin Pen Bangso Industry Aphan RD Kipi O Ajok Bangso Asai Pini Thek Ponlong Lopusi Maikepa Alam The Along Thanpon Kachitong Dun Alihi Sarpo DHACEM Swanthang Jem Rongkol Pen Kaningje Ponke Dima Hasao Arad Aphan Kanch Industry Nangkangpu Pen Pini Ladak Arad Atumdo Anaphan Arni Kemia Sonsi Hoklo Lasi Laso Industry Kepareng Verji Aphan Sai Kams Asai Pu Atum Jongsi Ave Pulote Laso Asai Chunpon Un Edet Ji Athe CEM Anchot Ke Sai Kam Asai Pachunun E Non Pen के Dima Hasao Autonomous Council Penta Bangso Industry अपन कचराब दुंजी अपन जिसिक पॉन लोपुसी जायपॉन अभी तो फिर से रिवाइव हो गया अभी खुल गया तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे ऐसे काउंसिल के मेंबर से काउंसिल का मेंबर की तरफ से हम लोग बहुत अप्रिशिएट करता है मैनेजिंग डायरेक्टर और भी हम लोग आगे बढ़ने के लिए स्टेप ले लेगा और स्पेशली एचएडी मिनिस्टर की तरफ से भी इसका हेल्प तो हम लोग मांगेगा और बहुत डिस्ट्रिक्ट तो काउंसिल का तरफ से भी हम लोग मिल के एक साथ जरूर हिल्स चिंता কৰিব লগা যে মেনেজমেন্টটো ভাল হ'ব লাগে মেনেজমেন্ট যদি ভাল নহয় তেনলে আকৌ হেতু ডিফাং হ'বই গতিকে মই ভাবো আগৰ দৰেটো নহব লাগে আৰু হেতু কাৰণে আসাম গভৰ্ণমেণ্টক মই এজ এ পাব্লিক হিচাপত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যে মানজাত যোৱা বছৰ আমি ওপেনিং কৰিছো ফেব্ৰুৱাৰী 8 2016 আৰু আমি কলো যে আৰু আমি হাফলং আৰু টাৰ্গেট লৈছো নেক্সট টাৰ্গেটটো আমি হাফলং লম আৰু সেই হাফলঙৰ কাৰণে আমি এটা বাজেট প্ৰভিজন এটা আছে সেই বাজেট প্ৰভিজনত আমি এটা একশ্যন প্লেন কৰিলো বোৰ্ড মিটিং পাছ কৰিছে আৰু একৰ্ডিংলি আমি গভৰ্ণমেণ্টক আমি সাবমিট কৰিছো তাৰে এইটো 1 to 20 লাখ আছে এই প্ৰজেক্টটো গোটেইখিনি ঘৰ বাৰী মেচিন জেচিন গোটেইখিনি লৈ পেলাই এইখিনি আমি কাম Difu Rongsupi Ward Number 3 Angkang Matipung DCRF Along Le Along Kedamtang 2014 Aningkan Rongsupi Puarong Sengponlo Bangso Arong Kapaching Turponji Aphan Pura Rongsupi Development Committee Sengponsi Towar Pen Chenglok Asonson Kemesan Aphan Keklempon Rongsupi Development Committee Ahin Pen Kedamtang Apora Hut Pen Labangso Rongsupi Arong Amahang Ketek Arni Pu Nang Talon Bom Wang Bomsi Terini Pai Kreketom Arni Lethota Rongsupi Development Committee Ahin Pen Chepatir Piponsi Rongsupi Patua Klamalong Indeng Ketom Rongsupi Arong Amahang Ketek Arni Asonson Kapatu Pensi Pangchengpon Asonson
Kapatu judet pen anerlo porphai isi apor pensi rat ame pisita me pado ponji lapen bangso rat ame pi along prek jam alun sepo lun sepi atum nang chitong dunji pusi Rongsupi Development Committee hinpen pachini pon. Emmanuel Baptist Church Chekso Langso along Tere Nipai Great Rock Pen Thongkebra Troxy Angdeng Baptist Convention Kepado Ponchiapan Kachisik Chadang Pon Abirta Nangle Karbi Anglong Baptist Convention Angkang Bethel Baptist Association atumpen difu Chekso Langso Emmanuel Baptist Church along Thongkebra Troxy Angdeng Baptist Convention Kewangji Tere Nipai Great Rock Pen Nipli an ajay me kepado ponjiapan chisik chedang pon bomlo. Bangso convention along Bethel Baptist Association aro arim doan ta chitong dunji pusi birta ribdun long. Nagaland ben anang le dundoji lepen para CBC ne adum jasmet ben adum ke hoy dum dang ke tongji asi Karbi Anglong ke bon kangkir son Kabedaji pan nilihin, mana baptis hoy hin benda ini, so biara pan ni ni pun sunuri ta paklain lo. Ke 37 KBC ningkan sekamai pia pan lo, lapen KBC pu ke lapu hello Karbi Anglong Baptist Convention, bate Ladakh Karbi Anglong Baptist Convention pu kacerap kela association kriket homdo, Amri Karbi Sonapur benda doji. Lapen Jemi Naga Baptist Association pura doji lake NC Hill benda wangji lapen anperda lada Garo tunta Association Plido lapu Tengli Jana Nat lapen Dhonsiri Valley Adibasi tum Association tado latum danang chitong ruji lapen anperda Garo tum Vesanat Association ke thomdo lakato ko wepen Karbi Association Hopen Chelang Petpen association ke thom ditum la so mai ke pangrum ba ke tong ya bansi dilutum sik dang bom lo SABF Angkang Lokhijan Baptist Church along Tere Nipai Krihiniar ni ada porpai Krisia Porpen ni Marli Arnimati International Women Day Kapaman Ada porpai crazy apor pen Samuel Hanse pen kachipahem phupon amai along kenang sot alam chunbang borsing tipen lampar juplo. Laswa pi Pastor Aaron Teron pen Japon si kachitong dun ni Marli atumapan ang DEC pen Arnam Ardom si ahir jeme hangpilo. La pen Pastor Aaron Teron pen amat Japon si mate apenan atum achor apan kaching honangji alam Arnam alam pen lang pangbardam si than Pajirmi ponsiki jud ahut ni Marli atumapan ametang achor atumapan ningkang sam anong cepaji rintilo lapen kecho kijun asai patiksi chorap sarpensi laso Women Day kepaman mesen pen pachun lopusi birta ribdun long. Tere ni Pai Krihiniar ni West Karbi Anglong lapen Nagaon District Ahoy pen Kosoa Police atum pen inut abang pualong pen pistol ibong kelongpon West Karbi Anglong lapen Nagaon District Ahoy along pen Kosoa Police atum pen kiri kakuruk asai kepado pon ahut Deben Sarkar pu abang pua hema long pen pistol ibong kelongpon pusi Kosoa Police atum pen birta pachini pon Berita bang kelapon sekang ton iglo lang igwam thakat news channel domit hakme kurwang tu